Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. De soza alsalama kulu matarango matuga hambai. Iriye ka koine biye taran sa alkawali irga ka faman diyan kainte jingaro banda ma irko mana wadu ki amto ine kalirko. Ifo no se no igine farilla kan irga bai da riki naga tilas harai. Farillo dai manci kala goyeno kan irko tilisandi irga har yammo no kan ba manta fo manti hinka manti hinzu manti taki imman dinga me irko ni cheat kan adamaize munite tilisuna gona ga hadi wadi yante ya to wadin sai no larabai gane farilla to farillo dinnete diganda sufurai dinmanete diganda zunubu mo iwo guzurate odin se agonira alislam tare bumbora furo yango ngi la ilaha illallah do borbon furara to kulo ino goyen no gon kan telesun ga munite gore sinara fulan mai sinara ka daidai do bolla kalo funiga walmo irko kanin ga kan gangan jate yan agoni ra jingar zakka hajji hasan dihini daguyan gaksine yandai kan yayi irko wajiban da irga bori yanda yanki nara nya da babu sai bondumiyan inga ino akan yango koi ne wajibai goyen mu gon koi ne kai irko ne gayi kafuni ga kan musi tari musi kinai musi borai dan kirga musi borai ala almanai nwa kan macin di fundai kaniyo ngai kurano ra igogba to ikul marganta kan irko ne kito diyan kulban kula ne tilka wududullahi wodiyan ngai kace irko wani hirrai kan yan atiya da mai sai amu gane ne amu koi ne amsite ya ne to kula ne walil kafiri na azabun alimun a gono hangisan dai sai kan yanga ciya barkai kyafar da goyodi ne kan irkoi namu te a wangi kite kirkoi namu nan a wangi nan kirkoi ne amsite a te to haye kan ya italasan da ga mu ne goyen a wangi haye kan yayi tilasan da ga mun ya a wangi to a sai no igine cafartarai wali mane butule to walil kafirin a tabbati barkan na hangasan dai te ka wangi ka haran da yirewo kubandi azabun guzugai gona sai alimul kan gudoro odi sai no hay kulka ine farilla no ine tilasa harino din manne te kulu alqur'ani ayo wono gi cabuni sai kan igin guruzgai ne bona han ni suma kani ba kaina din no goymo to kun gudu aljanna ne gudu fulan zamai agona ayi kan yangi cabu kan farillo da boraman te irko bor guruzgai bagumo woni no yigi te bore sai deden di kanganan lakala yigi margu dofo imbe kan farillo goy man ci goy kaina no kan borga lamburai da walbor moda bai taga walbor mu hanga sandai ke base zani ma a lokacin to di jingar no mutum ke jingar din du noru mu kazaka din du noru mu ko haji din ganda ha kan ga botare fo da buna sai dan hino kinara mu kokari barkan ni ko ki chu mu borai bare ndi borai mo minga lokacin sara ka hangandi sai imudu akan ni nafa to assalamu alaikum iri koi ka afamu kinara salu da ye ka koi ne dondon hare kinara irko di alayhi salatu wassalamu ngono irko subhanahu wa ta'ala donton am ka kabore famandi donton am ka kabore famanda no da hannayan ko ina wajiban da ga addino ra hari bobo to harai din kan ya wajiban da ga yan adidiyan hannayan kan yan irko ne ilhaman din da mu tonton wala ma hanse
wodin kulu in ka banda gongoyon to za wo kan a wajiban daga kan gica tilisan daga don kan a tasiri hama boriyan dinki nera da dan hanna a kulu sunna no kan borai don da annabi odin sai no irko ne lakada kana lakum fi rasulullahi uswatun hasanatun ai wani siga suratul azab irko ne hakika a kiya aran sai wala aran ga aran sai aran diyo ki don ton aran sai kinara dondon yan hari hanno karan gu dondon da wai kan ya teyan gware ka te dinga hangi sinai charma bortara adiltara haikulu dai irmu kokari ku dondon da irko diya a sai non nan ga mai gane sunna to irko bumbono na irno mu hayen diyan wodin kan irmu kurru ko koy abata mara ku dondon da irma hangana se irma guna irma haikulu hakida te yi tewodin wokin anan irma nan ga yi wani cinara ke ko kudu afa kan sai ganin mustabo ngumo ka hangana de wani mu kan sai gane ba harai wo mantikala wajibiyan banda sunna banda no e guduwa kan da bor kokari ka te to kulu ni botara ga bori ni addino ga bori haya kulu ga bori agoni ra ga sinai do harai kan mancin da zakka mantin da ga sina kai ko wajiban da borga miskinin da la tumiya ga wondi igono haye kanyan irkoi wajiban da borai mini berendi mini ga sinai to agonira ibadara hansa yan foyan kan boragate nyala foyan kan boragate da koi ne muamala bun bodo hare mo ba hariyan gon kan dinni te ni botara a gudun gubon igiri a gin botara batu wodi yan kulu iga ba bormini te danga son wariyo dini alalono nin daida to kulu aga halan nan kunni min harimwa amma ni di ga ba mo bormu du ku goro nin dottijo barkan ngin bonte kubante lakkal koni mo koy kudu nangu fo kan ni go goro ka dajje kanwa aga ba aga bisa mudir kan wa fonda ga zankai din waddai du barkan ngin bere bai kulgidi kidini ni go ga arke han wani go ga lemu han wani ga mongo han nyagab ku windi on di woni yi ba no amma kan ne halal no ba kuci ne haramu no gonwa to wodi yan dumo da yi ba addina do hare ga sina kan manta sargai kan mantin da wajibi wono irko gane in tuqridullah karadan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurur halim dara ne irko garau hanno nga mo labu aran sai a garan yafa to nadi woni e wace bono kan mantu wajibo wono no igogi cebe woni bano bormate man zallazi yukhrudu Allah kardan hasanan maino bora kan ga yirko garau hanno nga mo mulaba sai kayan do hane idi to botarai do hare mo isani yanga ka furo kan boriyendiyan anga borano go jingare yandi dottijo no ndigi hen ka boriyendi ma tamai barase walmo da nauno ndigi hen ka boriyendi mudiyase amma fonda daru wala am furu jingare ya kudu nan kan goro ai wodi yan kulu haifo yan wodi yan berendi yan wodi yan kulu ba ni funni murada ya ka bisa isu zunuba antun sai amma din ni te iga ba mu mini te da to gano ni zan ka na taraga bore bigaran fo gumo ka furo yake yan kai nara insha Allah to wane no kici tira fitihin zanta kan da irin wani daban no ino irgi charku bai asibto
ka asibto insha Allah. Aran gidi akan tira sintin da ne tirara aran gadi biri zayan kan si zarmaci ne biri zai ra wal harfai harfiyo larabci no biri zai kake zarmaci ne kai ne haraf kulu larabci no kadai zarmaci ne gwanai ne odin furo ir zarmaci na ranar bobo iga salan kan harfi to wadda sai dabar na salan ni man kan amma mu bai kan a asulo zarmci ne no ir larabci no yi zarmci na o biri zai ngano iga ce sanda ya ci ne biri zai kan yansi zarmci ne biri zai ra nga yi no ba ka ciyo kan larabci ne wane yanno kan digi larabci na antum nga yi no yi sambu kan na fanda bore mu du kudu larabci na kina dumo agoni ra go da sha da kho da sa da to da dwa da so da zuwa da ka to wane yan isi zarmci ne biri zai ra larabci na wane no ikul biri zo wane yan na kulkan bodi yayi hantumante musitan maha hala zarmci ne no a diga aya fo hantum wali ga hadisi fo hantum larabci na kyawo bon ngono wane yan no igina fanda wodi yan dumo kinara zama ga gono sha gono kan bonton bihin zago kan mudanga wa shamsi to nidi zarmci na ga borisi na fanda borisi salan kane shamsi o si kan larabci na ya no kha faman ya'mal misqala zarratin khairan yarahu to khadin nga seno ne khaun nga mosiri kinara fa'un nga mosiri kinara danga samarati walmo tumma kigine summa no zarma gine amma larabe yo sine kala tumma to ya dinno gine to kan sai zarma gine to adi kambu koi igine do kan sai gine wala dolina nga mo sirki nara so nga mo salihu nga mo di iris zarma yo salifu no gine yadi no igudu zwa to adi kambugo kambon tombigo igana se zolimina isine zalimina wa zalimina yadi no igudu ka angamo ase no igine qalu qatala qotila wodiyan qala hayo kulu manti kefu yanno ngande kefu ikiyon go fai da ni ne kuna harfai aran gudu zarmci na ramu gan ni ne kuna harfiya to yi ka salan ni bon da ni ne kuna harfai dan yano sibilo gati irmadu larabuci na dedando chaukwai se songai zarma abajada biri zai waran kacin duguno zarmci na biri zai kanyan zarmci na kinan da boka hantumoga mantukal waran kacin duguno ai pati